Sir John, Chairman, NDC, the current government, inti agro sa mo ya madum so yi e dey atage o mama afa ho. and then I went here. Me tia sa ye dey. John Jinapo. Oh, John, am I hope? Hope dey. What's it? Hope be. Hey, Chairman. There be hope be. Inti or say they see no year Kosumbo power production unit. I think so. Yeah. Neja to muna. Inti na ko halfway. Inti no se si ayeka say mienu de omawie. Ama mienu no my 280 megawatts. A power generation unit 3 and a eja2. Or to engineers I mean no adwuma as you say power no ye 280 megawatts back nti akaba ba kono so no mu wia and the another 140 megawatts ba be kan ho no problem na then anka say be solve ba o say almost say ye maintenance ne replacement of meters and nyina no ba be kan bu mu na abeboa me as omotima service situation on the massive ne say yeah you be ne o man mu IT amount for to kwan akọ Europe akọ America somewhere Asia and other parts of the world inti yet your mind mu a we are not able to forecast and dwene kwan e be fa so a se we see a say ne be ye inti ye planning ahead anytime bia no ji say asemba ansa na ya react why okay from time on mobile aban mu and before it started dum so and we na and they've talked about energy issues from as an MPP for no money say bibi ho ana and so that is where I'm coming from say no money say bibi ho it is engineers see ni one normal policy ne man de man ana so free power we say abane ba no dum so beba ana o dum so beba de dum so beba na wa hu bibi wo ho a e bia ho so no nhwe ya nti wo hu ni say e bia policy ne ma ma e hu say we de but behind it no problems say wo na say we are king before they left power anya na po na beka kire say edum siesie wa ha say no so these people eno na ya na me dwen ho a me ntia say what kind of people are we? It is it that say engineers ne whatever workers that we have at ECG no omonye good enough and as sikana yejeje na ye need to a light bill ni ade no enso ana chese me dwen ho a me ntia say ya ba beji ayi o dum so levy o ana u revi ese energy sector debt so much 1.4 billion yes one say 1.4 billion of why is it that they just every day beer energy no problem ho e when say na substation we na ijato mu ana transformer we na hye ana ye say ana nso to ye na kekabo mu na sa nti de beer light issues until when enti nkofo no ye adwuma ho no ana omunye good enough I mean we should just sack them. That's what I say great cool see you is on tranching na we see you no so ko leave changes no tio go ye change aban bia na sa CEOs ni nyina no esesa any board ni nyina asesa but those that work underground no more work fields ni ade ni nyina wo honom so if they are not competent enough what is happening they bia your energy issues 87.9 why enipa ni ntimi nya adwuma na yen fa o mo betimi adwuma because we pay bills here say na they are na me yakra say yen sa anye timetable no kra ma me ahihya de na mo hu say ye bedum light no 6 na ebo 10 a ye be so ana ye be say otuwa mo ansa fun na mo na ya so na obi de ye adwuma na che say a lot of challenges since some be gina ba chechire mu na is due to fire outbreak and why na omo cheche mu na there are criminal issues involved wait I don't know na yensia o na 6 units nti me ansa na be wie nti se animu ya na ya 7 says yes ya no
ɛne yɛte hɔ na sɛ saa de aka no nyina gya tɔ mu hɔ no deɛ na yɛ sɛ ɔman no nyinaa yɛbɛkɔ off no saa sɛ mɛsie I mean I think about 2 weeks ago almost the entire nation na yɛkɔ off sɛ mekɔka ho asɛ obi frɛ me sɛ na yɛkɔ off nti sɛ yɛken nti sɛ obi nim na sɛ national security issues ɔma ntimi an control no well na sɛ obi kɔtwa gya to saa ɛhɔ no nyinaa mu anaa biribi kɔsi wɔ hɔ no ma na nyɛ sɛ yɛbɛkɔ off bɛyɛ 1 month o sɛ John ɛnti na meka kyerɛw sɛ ɛnneɛma no bi wɔ hɔ a wodwen ho a asɛ ɔman no a yɛbu no wɔn party ne nkɔfoɔ mmiɛnsa bi ɛna te hɔ na ɔmo dwene ɔman no ho yɛwie so when the issues come ɛba na afɛte yɛn bebree ne yɛn ho akyerɛ ne akasa saa ne yɛkɔ na ɔmo somebody get paid because come to think of it as man okay say stations in the jato mu ana na afi na ɔman ayɛ we say na wie yɛte ha do bo wan say yɛde akɔ do December instead say we be so provide a solution or whatever with it no almost started the tonyom what did do so na look at this nya wonu anu mi some say na no mo kɔ no man ni na amo yɛ de nya na make catch say ni krom a ana na po catch say edum sisi na no mo yɛ de ɛna no mo yɛ de ne yɛ num kare ani say bia the same issues just say no kreni we de na no de nkyɛn no because we timi adem be 5-6 hours na yɛn so yɛ say John we vote for people to manage our country well for us it is enko ye a ɛwɔ sɛ yɛ ka emi ya say na nkofo yi amba o MPP fo yi anka what has happened to Boache ntimi ameduru ha nanka wo betia nse weka say na the chairman but the point is that say wanye ni yi a say wanye ni yi a wanye ni yi teams mountain kan say wanye ni yi a wanye ni yi yeah Progressive People's Party yasem no saade ne ya eye enye what is happening now mo fa Russia Ukraine 70 bia no me enye ya ene me ba say the MPP time say dem ye na enye ya we mu ne kokon tokwa ba da bi ene ja na atom nti say ja de untimi nka say ono na say bi okofa ja na tum but we should always plan ahead power generation no I was saying Kenya SS but what I say nka say ba ye nya fe na yeah oh ye die nyina ye 30 ana 30 ne ja atom nti na 30 ja atom dia na no ano no okay say omo sign contract na omo generate SS MPP for buy ho tokwa ye na omama ya boka nsem basa say John amamu no nya boko sa o se mo hwe na ne buo no ye din mamo a nka baabi a obetimi aye no ye ne yie ni a untimi ye no so ye bo wachi na se o ba so mo nya ba so bo so mo omba o matimi a clear energy sector debt no for $1.4 billion. Asema na make me say nia o matimi aye no why ni na nia untimi nya no so no ye be kan che so nia wo ye enye enu nti na no pa mani abere a make say kan ye issues yi baby omode ne na no nam no entwa yi omumia omani oh yes omumia omani no nya adwo mo kan nyina no nya adwo oh send the kasa na sem ne ba se kasa de we de obenya bia be kan kire chan de be ba se de ade no ato onti we no na de koyi me see ye de fechiri say a obu hu an say ye do December say John eno de aha okay eno minister ba no say e si da be wo say enche ne da ben aya na asem yi wo no ma say John ye ko kan mo me nka me see o say enche enye za eye da ben enche kra de nya botre why debi enche ne da ben so twa ope why debi say John who na who support me say o say enche da ben December de debi adabraka na obi ye adwuma nti wo ye adwuma onim da be wi adwuma no asem na ba asem de ne ba e ija na ato ti debi e ja to ba bi mu a ye be da sum mu sa chairman se ja to ho de ntimi nya yo enti etimi so mo ban entimi nya hwe ne etete wonom ne transformer ne ja to mu a ne je sa ne de sa ene se omo mu twa ja to mu so omo ye de yo debi asa na ombe ye to sabotage the government